अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी इंग कुमजा लिसिंग अमगा चमापन हुंफु मंगादा ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन लिंखत खिबगी यांखै तरेट सुबा मप्पो कुमोन पांथोखरे लाकदोरिबा असेंबली मिखल की येंगलगा नुमित निनी की खोंगचत्ता बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट त्रिपुरादा थुंखरे अमदी इंडिया दा हौकिबा पुंग कुनमरी दा नौना कोविड-19 पॉजिटिव होइबा मियोय लिसिंग मापन चामरी कुंथ्रा तरुक थेंगनखरे मियोय कुंथ्रा न लैखिद्रे दीपा समराइलाटपम न पोनी न्यूज अपडेट पिजरी हौजिक पाउसंदोक न पिजरी ngasi all manipur student union MSU gi yankhai toret suba foundation day celebration DM college of arts ki ground da pangthokre MSU gi president Haubizam Salam bana MSU mayai loisang da MSU gi firan chingkhatuna thoram hongdoki MSU gi hana gi president RK Itocha MSU gi president Haubizam Salam ba maitei amkil gi advisor Khangembam Anandi UCM general secretary Ngangom Deba maitei All Assam Manipuri Student Union की President Ngasepam Sanahal यांखै तरेट सुबा मपोक कुमोन थौरम की मयाई तांगबल लौखी अमदी अतै अतोपा MSU की मेंबर सिंह महेरोई सिंह तोंगान तोंगान बलुप सिंह की थौमी सिंह सु सरुक याखी पनबयाई इंग लिसिंग अमगा चमापन हुंफु मंगादा मतमदुगी करबार वाला अमदी राजनीति वाला सिंहना कंगलै पाक सिदा खुदसेमगी चाक्तांगबा थोहंदुना थौदोक असिबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना इंग लिसिंग अमगा चमापन हुंफु मंगागी अगस्त कुंतरेता महेरोई कयाना खोंजंग चंगसिंखी अशोक अपन कया यावखी मखोइदुगी मनुंगदा मियोय मरी अमना पुंसी पिखमनखी नुमित असिगी नोंगानबा नुमिता अगस्त कुनिपांदा द ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन साफोंगलखी ngasi pangthokkiba thorom aduda MSU gi hana gi president RK Itocha na phongdokkibada MSU asi awa ana marakta miyam gi damakta haurakibani masi decision making organization amanate masi pressure group amani samas asida leiriba fattaba awa ana tariba sonthariba singasi laingak ki mamang da puthoktuna masi fatre haina takpani masida laingak nasu amadi miyam nasu tabiduna mateng pangbiu haina phongdokhi महंगना मखता हाइबदा MSU की खोंजंग खुदिंग मक्ता मणिपुर दा लेरिबा इमा सिंगिसु अचौबा मतेंग कया अमा यावरी थेंखांग कया रक्ता इमा सिंगनसु MSU की इहौ खुदिंग मक्ता मतेंग पांगदुना लाकली हाइना फोंदोखी इमा लेरिंगेदा इमा की मतम बाक्ता फमिंगेदा नोंसा कई हिंसाबा अंगांगना अम्भौ कीते इमा जिना जगत पुनमक सिंगम बोइनिंगेबा मसिगी इथिक्स से अखोइना मांगलोइदबनी अदना इमा यावदबा मसा अखोइ ओइरोइदबनी इमा सिंगा अखोइगी दमक्ता मतम पुनमक लेपिजना लाई पृथ्वी ख्वाइदगी शक्ति लेबा फोर्स यूथ फोर्स नि छात्र हाइबसे यूथ सिगी मनुंग चल्लिबनिना प्रेशर ग्रुप सिना सरकार सिदा सिमदि फत्रे सिमदि सि ओइरानी सि तौबिनु हायना अखोइगी अप्रोच तुदा संगगा मोइबु ममित मना पांगन बनी मोइना कोइबु लाना लौविफम थोकते अरुगा थबक पांथोकदबदी काय खुमनजरिबा मंत्री मयाम मोइना पांथोकबिगदबनी अखोइदि सुमनदा साइ जगासिदा सि फत्रे सिमा तौरदि फनी सि तौबियु सि तौबिगनु सुमाइना हाइबा अदुगुम्बा प्रेशर ग्रुप नि अवा अनादा पुदन लैजरबा नुंगाइबना मसरुक अमता फंगजदरबा अदुगुम्बा प्लेटफॉर्म अमगी कोजे लामी ngakतनी अरुगा अरुप अपिजा इमा इसा ngakतनी अनो MSU न तोरप थब खुदिंगमक्ता मियाम पुनमक्सु अनाय यावदना अदुगुम्बा सही गे अमु उनबदुदा उनमिनसी हाइबा वाफम से हाजरगा आई टेंशन जगे मोरे दसु MSU की यांखै तरेट सुबा फाउंडेशन डे की थौरम पांथोखरे थौरम अदु MSU की फिराल चिंखतपगा लोइनना मैरा चुखतुना मोरे टुरेल वांगवा लेकाई वार्ड नंबर 7 दा लेबा ईस्टर्न साइंस स्कूल हॉल दा हौदोखी थौरम असि की सरुकमा ओइना MSU टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना सिंदुना अगस्त 18 अमदी कुंदा पांथोखिबा फर्स्ट इंटर स्कूल लिटरेरी मीट लिसिंगनी कुनिथोय की मकोक मथंग तारखरबा सिंगदा मनामथुमसु येंथोखी ngasi thorma da TH Suresh advisor ex president MSU HQ and Tomba president MSU Technopole district committee Mayang Lambam Thoiba Maitei president MCM Thangjam Buddha president Ekodom Nasir secretary MMCM KBS Manyams general secretary Tamil Sangam Amadi TH Ibemhal president Khanongpok Apunba Nupiluf More Nasaruk Yaki Tharamada da N Tomba president MSU Technopole district committee na phongdokibada MSU na safong laklabagi tungda Manipur Kanglaipak ki achau achauba thodok wathok singda ngasi fawba miyam gi mang thaduna lakli
Makoi singdugi manungda kharada pallabada foreigner issue Manipur language aid suba schedule da chanhalakiba academic calendar semkiba afaspa lauthokinaba 2001 gi extension of ceasefire agreement without territorial limit amadi nisagi mayokta changsilliba khongjang sing asina singba kaya ama chathaduna lakli haina phongdokhi Thawmasida MSUgi Hanagi President Singh Amasung More Working Journalist Union Mauzugi members Singh Dasu Assam Bakudol Tamduna Ikai Kumnaba Utki. Grievances enforcing against the injustice meted out to the people, especially to the student community. Every big issue of Manipur has been facing and fighting since its established, whether the issue of language for 8th schedule, in the foreigner issue, and in the issue of AFSPA, in the issue of boundary, and the issue of academic calendar, and also in the issue of corruption. Though we are student organization, we are compelled by our corporate state. Sobita Mongzamgi Yosabi Makong Ahum Amadi Pantaugi Inkol Nganalay Haiba Mingtonba short story Amadi audio CD Progressive Writers Association PWA Manipurgi banner Makada Fongkre Ngasigi Lari Fongbagi Thormaduda Education Minister Thongnauzam Basant Kumar PWA gi Vice President Rajkumar Niramal Ngakpigani Rajkumari Niramala Nambol Municipal Council Caretaker Chairperson JS Basant Singh PWF ki Patron Member Wahengbam Hemabati Devi Social and Cultural Activist Rakesh Naurem Nambol El Sanoi College ki Manipuri Department ki HOD Dr. Salam Santibala Devi na sarukyaki. Career bu chumna chatlabadi Manipur gi naha khudimak ki lambi legani thabak fangdaba amata leiroi haina silomina fongdokre. Grow Your Future haiba hiramda nomagi oiba career counseling amadi career guidance ki program amang asi Usabawan Club ta Sagolban Sayang Pukri Mapal da Sinduna Club asigi community hall da pangthopa thauramamada SS Career Solution ki director Sanjayman Silomi Devi na wafamasi fongdokibani. Counseling aduda SS Career Solution ki director Sanjayam Silomi Devi, Social Scientist Dr. Dhanabir Laishram Amadi, Usabawan Club ki President Sorai Samgirani Singh na sarugyakhi. Thawamadu Gamari Lenana Sanjayam Silomani Nahai, Nurse Tamluraga Oza Oiba, Engineer Tamluraga Bank ki Thabak Toramba, Manipur Damyoy Kaya Thengnai, Tamluriba subject aduga oiriba thabak aduga tayo naribasi career khanbada soikibagini. Lyric paning daba angang singsu lambi laitaba nate career ani lay amana lyric tamlaga chatkadaba amana skill haibana chatkadaba ngasidi Manipur da yamna mathau taraklaba thabak sing laire sport university lakpada sanaroi coach amadi sports physiotherapy doctor kaya mathau tarakani railway lakpada miyoi kaya ama darkar lakani aikoina doctor engineer khakta natana career ni khalaga masana pamdana chatkiba mama mapa oiba kaya na namduna chathankiba Mamanaba kyana tamnai haiduna tamkibaduna manglaga laibani. India da tamba yaba course lisingamaga chatret yankai taret lairabasu hausi fauba Manipur da di thabak fangdaba kokthong ama lairibasi career khanbada soibanani. Angang ama counseling piba haibasi class 8-9 dagi haugadabani. Matamasna makoi gi chapchaba matamni. Nurse oiba haibasi yamna thot na mengna ngan bamyoi miyam gi seba tawbada ahing tumdana seba tawba ngamba misak oigadabani adubu nurse oibada chanaroi daba kyamna nurse tamlubadagi Manipur da thabak fangdaba nurse lising tara hena lai nungsa da thokpa fawa thokning daba miyoi kyana agriculture tamba yagadaba nate ai isada kari magul yauri maduga chanaba lambida khong thangjinba matamda thabak fangloidabagi maram laite naha khudimak ki lambi laigani aikoi khudimak male masida karigumba khara tawramnaba lambi amadi ishorna piduna tharakhrabani aikoina sajanaba haitaba khangadaba nate karina chanagadage haibadu isana han tawba mathau tai haina angang singda counseling piki class 8 9 10 sina right time no career counseling di aina kalam sina na hawai kalam sina class 12 angang sina career counseling tawna mati sai anjara leba adu class 12 ka paga ni singo ke ha singo ko saware ane career counseling ha si class 8 di hono ne ha sa petam na anjara leba kali ye di honi ha da jadi 12 na 13 years ta ko jadi se teenagers na
series na mo yung confidence and sa mga mga sisi. Na pwede na gawin, pinay daw na yung mga class 7 ka, daw kang lay ito yung. Then lay ito mga sina class 8 ka lay ito pa. Option na naman yan pa. Ako ba nga option na pa. Siguro ba class 8, 9, 10, sa ito yung akarin sige ako ba siya. Ano na ako na anak lang kinay tayo class 8, 9, 10 sila ako ito. Indian Empire University की University Development Council ना हौजिक भारतीय दलित साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली की नेशनल सेक्रेटरी की थौपुरिबा वांगजिंगदगी युमना महेंद्र कुमार दा डॉक्टरेट डिग्री पीदुना इकाई खुमनाबो उलखरे ngasi तमिलनाडु की हसर दा लैबा होटल क्लैरेस्टा दा इंडियन एम्पायर यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सल डेवलपमेंट काउंसिल की फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर सी पॉल इवानेजर अमदी वाइस चेयरमैन सिंह डॉक्टर के ब्रपाकर डॉक्टर के ए मनोहरन नचिंगबा सिंह अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक यादुना पांगथोकिबा अवार्ड कन्वोकेशन सेरेमनी अमदा महेंद्र कुमार दा डॉक्टरेट डिग्री अदु खुसिनरखिबनी युमना महेंद्र कुमार मणिपुरदगी ओइना मियोय मंगा खलकपदा महागसु यावरखिबनी महाग मालेमगी अमदी एशियागी लेपाकसिंगदा मियामगी याइफो तौरांगी थबकसिंग हकथेंगना पांगथोक्लिबा अमदी हिरम खुदिमकी मथौ निंगथिना थबक तौरिबा मियोयसिंगबु मसक ताक्लिबा मरु ओइबा मिसक अमने ग्लोबल कोरोना अवार्ड कमिटी की कन्वेनर ओइबता नतना मणिपुरी साहित्य परिषद थौबाल मसा वांगजिंगी वाइस प्रेसिडेंट पलेमपंथौ मसाइगोल वांगजिंगी प्रेसिडेंट इंडो नेपाल फ्रेंडशिप श्रीलंका थाईलैंड सिंगापुर की कंट्री कोऑर्डिनेटर सु ओइरी लोनना मालेम की थाकता मना हुफुतरेट फंख्रबा मियोय अमनी मतंग अस ब्रेक अमतंग लौमिनसी ब्रेक की मतुंग दा तराम ओक्चरी मखाताबा पाव अमु पिजरी ngarang Green Cane Foundation Trust na sinduna waheng lekai gi lambi paring da nomagi suza nomjariba sinmi singamadi praja singi mafam da chana thak namba sing yan thokre Green Cane Foundation Trust na tha khuding gi aroiba thangja numita mafam da chatuna pangthokpa thoram gi sarukama oina mateng pangbagi thoram asi pangthokpani hari ngarang chana thak naba yen thokpagi thoram adu Green Cane Industry gi founder Justin Laishram gi liching makhada lingkhatpa Green Cane Foundation Trust na tha khuding gi suza nomjariba प्रजा सिंह दा मतेंग पांगबा ओइना चथगदबा थौरमनी हारी हौखिबा था अनिदा जापानीज एन्सेफेलाइटिस ना असम दा मियोय मरफु मंगा सिहनख्रे हाइना स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ना फोंदोख्रे जुलाई थादगी पुन्ना मियोय लिसिंग अहुम मरफु लेना असिन नहानख्रे मसिदा डिस्ट्रिक्ट रैपिड रेस्पॉन्स टीम सेमदुना ओरखलिबा फिबा मसिबु कुपना येंगसिलि हारी स्टेट असिदा लेरिबा मेडिकल कॉलेज मापन अमदि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तरा जापानीज एन्सेफेलाइटिस की ट्रीटमेंट सेंटर ओइना अखनना लाउथोक्तुना थमख्रे मथम चही की मार्च थादा पांगथोकपा याना लेरिबा मेघालय असेंबली मिखलदा नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ना कनामतगा अलायंस सेमदना मरोमदोम मिखल थेंगनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमान फोंदोख्रे महाकना एनपीपी ना सेंटर दा बीजेपी ना लुचिंगबा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मखा ताना चटमिनखिगनी अदुबु स्टेट असेंबली मिखलददी बीजेपी यावना कनामतगा अलायंस सेमलोय हाइना सिलोंग दा पांगथुकिबा पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस अमदा हाइख्रे महाकना लाकदोरिबा ओरिसा अमदी छत्तीसगढ़ की असेंबली मिखलदसु पार्टी असिना मतोमता मिखल थेंगनगनी हाइनासु मखा तांकी पार्टी असिना मेघालय नागालैंड त्रिपुरा मिजोराम अमदी अरुणाचल प्रदेश की मिखल सिंगदा अखन्नबा मिटिंग थमगनी हाइना फोंदोखी नुमित निनी की खोंगचत्ता बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ngasi त्रिपुरा दा थुंग्रे मथंग चही पांगथोकदोरिबा त्रिपुरा असेंबली मिखलदा सेम सारिबा सिंग येंगसनबगी दमक महाक स्टेट असिदा लाकपने
Mahakna Tripura BJP ki tongan ba luchingba sing amadi thaumi singa unaduna Assam amadi Manipur gi matungda anirak suba oiba thangna BJP gi lengak sem nabagi poram sing yatpagi matangda wa khanagadari Mahakna Tripura gi tribal voters singi pukning sing sinnaba TTAADC gi headquarters Kumulang damyam gi mifam amada wangangani Union Health Ministry gi data gi matung inna India da haukiba pung kun mari asida nongna COVID-19 positive foiba mioi lising mapan chamri ga kutra taruk thengnakhre mioi kuntran laikidre masiga tharaga hojik fawbuda laichat asna maram oiraga laikidaba mi ki masing punna lak manga lising kuntaret chartered ka yankhai mari oikibaga loinana hojik India da COVID na naduna laibagi mi gi masing na crore mari lising lakh crore mari lakh nifu mari lising nipan chamaga kuntra nithoi oiri Loislakpada maruiba pau mahana pizari Ing kumza lising amaga jamapan homfu manga da All Manipur Students Union lingkhat kibagi yangkai taret suba mapo kumon pangthokre Lakadoriba Assembly Mikhal gi yenglaga numit nini gi khongsata BJP gi National President Tripura da thungkre Amadi India da hokiba pung kun mari da nauna COVID-19 positive foiba mioi lising mapan chamri ga kuntra taruk thengnakhre mioi kuntra na laikidre Matanga sa Pony News update loisanjare miting tabir puna mapu amuka hana khurumjari